Ko rangi ki runga, ko papa ki raro, ko tāne no i rangi e tu ane te Ngāti e Māori e mai, te oranga, te wairua me te aroha, oi o mato kore haumi e hui e tāi ki e. Kei roto i te ngahere teetehi tohunga rongoā Māori, e karakia ana, e whakarite ana i tana rangi mahi. About 8 years I've been doing it for, and it came about because of my kids with their skin allergies and stuff, and then it was recommended to me by a tohunga that I had gone to see for another kaupapa. Koe nei te wāhi mahi rongoā Māori, mo tēnei uri o Ngāti Maniapoto me Ngāti Apakura. He whakarite taonga rongoā, hei koha mā te whānau. I have a kaumātua that comes every week, and he had aches in his joints, his knees. He said, before I get out of bed, I have to sort of sit up and get moving every day. And then after his first session, he said that night he slept well, he didn't have pain when he was turning in the night, he got straight out of bed in the morning, no pain. Tai mai ana tēnei koraua o ngā tihine i a wiki, ki te whakapai ake ai i tōna oranga, mā te huarahi o te rongoā. Hoi o nāra ki wako turi ko e mamai ana, e wharai ahau e tākorona, whutuparo, ka hore no wako turi i ora tika, engari i runga tēnei rongoā, whakamiri, onerau ki hane he miri ko te taha o te aopake ngā ringaringa o tātou kuia he miri o tātou tinana o tātou turi. Koe taka e rapu hau o rāna. For me, achievements is any time someone gets off the table in mirimiri and they're like, oh wow, that feels so much better, and even release. Like sometimes you don't know every time someone gets on the table, it can be different. It can be just because of the aches and pains, it could be our way to it. Mo taku wako tinana, me taku wako turi. Ko ka manmonia teetehi tohunga rongoā Māori, e tiro whānui ana ki te haura o te tangata. Tinana mai, hinengaro mai, wairua mai anō hoki. Hei tāna, ko te mahi nui, hei whakaora ke i te ui whānui. It's my little Pākehī Māori that but it sort of is just more, it was more about healing and helping people, and like firstly healing me and my whānau, and then sharing in the community, friends, family, more people heard about it, more people wanted to try it. Kāmatu, ko te hīkoi nui kei mua i a Carmen, ko te whakatūwhera i tōna ke whare haura Māori. Hei oranga, mo te iwi. Macie Kuki, Aukaha. Ko te reo, te take.